Turabasuhuza nshuti bakunzi bacu muduteze yombi aho muri mu bice bitandukanye. Turabasuhuza tubifuriza igicamunsi cyiza, tubifuriza umugoroba mwiza, tubifuriza igitondo cyiza. Biraterwa n'ingengabihe yawe aho uherereye. Turi ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kabiri tariki 6 ukwezi ni ukwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2025. Ni igicamunsi tugiye kubazanira amakuru yose akomeje kuvugwa hirya no hino. Twibanze mu karere k'ibiyaga bigari, na makuru tugiye guhera ku nkuru y'akaga gakomeye cyane, inkuru y'ibura ry'umusirikare ufite ipeti rya liyetona. Ni umusirikare waguye mu mirwano ikomeye cyane hagati ya FARDC abarwanyi ba M23. Kuri ubu ngubu ivumbi ryongeye gutumuka, amasasu yongeye gucucunyuka, ibibombe byongeye guterwa Kivu y'Amajyaruguru. Urugamba rurimo kuba urugamba mu gihe iduha muri Katari ibiganiro bikomeje hagati ya leta y'Kinshasa n'inyeshyamba za M23, ari nako leta zunze ubumwe za Amerika zikomeje kwishimira ibiganiro birimo biraba hagati y'u Rwanda na leta y'Kinshasa. Noneho ibikoresho biremereye, imbunda zidasanzwe, leta y'Kinshasa yongeye kuzimanura. Ibikoresho birimo guturuka mu mujyi wa Uvira, birimo guturuka ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, byamaze kuzanwa isaha iyo ari yose. Ingabo za Congo FARDC zirihorera nyuma yuko zibuze umusirikare ufite ipeti rya liyetona. Uyu ni liyetona General Daniel Ngoyi waguye mu gitero cya M23. Amakuru dufite nuko ku itariki 4 z'uku kwezi kwa gatanu umwaka wa 2025 mu gace ka Runyengi, aha ni hafi ya Lake Edward, ingabo za Congo FARDC zaharasaniye n'abarwanyi ba M23 bituma liyetona Daniel asiga ubuzima. Uyu musirikare wize amategeko ndetse uyu musirikare warumaze iminsi asoje ishuri rya gisirikare mu mujyi mukuru Kinshasa. Yari mu butumwa busanzwe aho yarari kumwe n'itsinda ry'abasirikare bagera kuri 16 bari barahawe inshingano zo gutoza abasirikare batoya kurashisha misile ndetse n'ibitwaro biremereye. Yaguye muri iki gitero nyuma yuko abarwanyi ba M23 bahagabye igitero gikomeye cyane, bikarangira uyu musirikare ahapfiriye. Suyi wenyine wahasize ubuzima kuko inyeshyamba za M23 zatakaje abagera kuri 16, abandi benshi barakomereka. Ni imirwano ibaye nyuma y'amakuru yamaze kujya ahagaragara y'ibikoresho bikaze ingabo za Congo FARDC zamaze kongera mu mujyi wa Uvira mu birometero 40 werekeza i Bujumbura. Amakuru avuga ko mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere itariki 5 Gicurasi 2025 ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku bufatanye n'abarundi bubatse ikigo gikomeye cyane mu birometero 6 uvuye mu mujyi wa Uvira. Ni mu rwego rwo guhangana n'igitero karabutaka M23 irimo irategura ifatanyije n'umutwe wa Twirwaneho usanzwe ugizwe n'abarwanira kwishyira ukwizana kw'abanyamurenge. Nk'uko amakuru aturuka ahabereye ibi bikorwa abitangaza, leta ya Kongo ifatanyije na leta y'u Burundi bamaze kuzana imbunda ziremereye. Amakuru dufite nuko imbunda ntoya irimo ari AK-47 ndetse bikanavugwa ko BM21 arizo mbunda nyinshi ziri muri ibi bice. Izi mbunda zizanywe nyuma yuko Perezida Felix Antoine Tshisekedi amaze iminsi agiranye ibiganiro na Perezida Ndayishimiye Evariste. Murabizi ko abakuru b'ibihugu bombi basinye amasezerano agomba kuzamara imyaka igera kuri 3, aho ingabo za Congo FARDC zirimo gufatanya n'iz'u Burundi mu gusubiza inyuma ibitero by'abarwanyi ba M23. Nubwo intambara ikomeje kurushaho kubica bigacika, iduha muri Katari hakomeje kubera ibiganiro bihuza leta y'Kinshasa ndetse n'abo barwanyi ba M23. Gusa igikomeje gutungura abatari bakeya ni ibyemezo birimo gufashwa na leta y'Kinshasa ikomeje kugaragaza ko ishaka ibiganiro, nyamara abasesenguzi mu bya politike n'abakurikirana hafi ibibera hano muri Kongo bakemeza bakadashidikanya ko leta y'Kinshasa irimo irananiza mu rwego rwo kuba yitegura, mu rwego rwo gutegura
ibitero bikomeye cyane kuri aba barwanyi ba M23. Abasesenguzi mu bya politike kandi baranagaragaza ko Perezida Tshisekedi bitewe nuko yazanye abasirikare 500 baturutse ku butaka bw'Ububirigi, akanazana ibikoresho birimo imbunda zo mu bwoko bwa AK47, akanatumiza drone z'intambara zo mu bwoko bwa Wing. Ni drone zigiye kugurwa mu gihugu cy'Ubushinwa, zigiye gukorwa na sosiyete ya Celtics. Amakuru agaragaza ko Perezida Tshisekedi yaba arimo aragaragaza ko yiteguye ibiganiro, nyamara ari umuvundo mushyashya wo kugira ngo intambara ahanganyemo n'aba barwanyi ba M23 agaragaze ko yiteguye kuyirangiza, nyamara arimo arashakisha ikintu cyose cyatuma yongera gutera ibirindiro bya M23. Nubwo bimeze gutyo kandi u Rwanda mu biganiro byo kwakira abantu Amerika iteganya kwirukana, amakuru yamaze kumenyekana cyane ko hari abanyekongo benshi bafashe ubwenegihugu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagiye gutangira kwirukanwa no ku butaka bwa Amerika, bakaba bagiye kwisanga ku butaka bw'u Rwanda. Amakuru dukesha ikinyamakuru CBC News avuga ko hari umwe mu bayobozi b'u Rwanda wabwiwe ko hari ubufatanye bugiye kuba bwabaho hagati y'u Rwanda ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. U Rwanda rwari rwarasinye amasezerano n'igihugu cy'Ubwongereza mu rwego rwo kwakira abimukira, gusa aya masezerano yaje guseswa nyuma y'igihe kirekire hatangajwe byinshi byatumye aya masezerano yaseswa. Ariko ubu amakuru akomeje guturuka hirya no hino nyuma y'uko Perezida Donald Trump ageze ku butegetsi, akavuga ko agiye gutangira guca abimukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. U Rwanda ruri mu masezerano na Amerika yo guhagarika no gufata ababimukira bagiye kuzajya bakurwa ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi kandi bitangajwe nyuma y'uko Amerika ari cyo gihugu gikomeje gushakisha ikintu cyose cyakoresha kugira ngo u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bongere basubire mu nzira y'ibiganiro, bitewe nuko Perezida Felix Antoine Tshisekedi amaze iminsi atangaza ko Amerika ariyo ifite igisubizo cya politike ikomeje kuba hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abanyapolitike barimo Moise Katumbi, abanyapolitike barimo Martin Fayulu, Joseph Kabila bamaze gutangaza ko bagiye gukorana mu rwego rwo kurwanya ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Amakuru dukura mu binyamakuru bitandukanye nuko aba banyapolitike kwihuza kwabo byaba ari ingufu bahuje mu rwego rwo guhangana n'ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barangajwe imbere na Joseph Kabila Kabange wahoze ari perezida w'iki gihugu, basabye ingabo z'amahanga zirimo n'abacancuro kubavira ku butaka, ubundi ingabo z'iki gihugu zikaba arizo zihanganira n'abarwanyi ba M23. Nubusabe Kabila ahuriyeho n'abarimo Moise Katumbi ndetse n'abarimo Martin Fayulu. Ubusabe bw'aba bagabo kuri ubu ngubu bwamaze kwakirwa, gusa bwakiriwe nyuma y'uko urukiko rukuru rwa Kinshasa rumaze iminsi rusoye impapuro zita muri yombi Joseph Kabila zikanafatira imitungo ye yose, bitewe n'uko ashinjwa kuba yaragiye kwihuza n'abarwanyi ba M23 bamaze igihe kirekire barimo baragaba ibitero mu bice bigiye bitandukanye. Tukiri ku makuru akomeje kuvugwa hirya no hino, reka tugaruke ku gitero gikomeye cyane, igitero cyongeye gushegesha Uburusiya. Amakuru dufite nuko Uburusiya bwahagaritse ingendo z'indege ku kibuga cya Doroni nyuma y'uko igisirikare cya Ukraine kihagabye ibitero. Ubuyobozi bw'Uburusiya bwatangaje ko ibibuga by'indege 10 by'Uburusiya byabaye ngombwa ko bigabanya ingendo kubera ibitero by'indege zitagira abapiloti byabaye mu ijoro rishyira kuri uyu wa kabiri. Umuyobozi byavuze ko indege zitagira abadureveri zo mu bwoko bwa W19 zahanuwe hirya no hino mu murwa mukuru w'Uburusiya, aho biteganyijwe ko abayobozi benshi ku isi bazitabira akarasisi
ngarukamwaka ka gisirikare bakumva n'ijambo rya Perezida Vladimir Putin. Ibi bizaba tariki 9 Gicurasi mu rwego rwo kwizihiza irangira ry'intambara ya kabiri y'isi yose. Ibiro ntaramakuru by'Uburusiya byamaze gutangaza ko ingendo z'indege byatangijwe ku kibuga cy'indege cya Moscow nk'uko byemejwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe gutwara abantu n'ibintu. Nubwo urujya n'uruza ku kibuga cy'indege cya Moscow rwamaze guhagarara, ibibuga by'indege byagizweho ingaruka no mu yindi mijyi irimo umujyi wa Zurich, umujyi wa Volodi. Aha hose izi ngendo zamaze guhagarara. Ibinyamakuru bitandukanye bikomeje kwandika hirya no hino bisobanura intandaro y'ihagarikwa ry'ibibuga by'indege. Dukikojeje ku rubuga rwa Telegram, umuyobozi wa MONUSCO uyu akaba ari Sergei Sobyina yatangaje ko ibisigazwa bya drone zarashwe byaguye mu nzira nini yo mu majyepfo ya MONUSCO, ariko muri uwo mujyi nta byangiritse cyangwa ngo bihitanywe n'ibisigazwa by'indege. Nshuti bakunzi bacu mukomeje kudukurikira aho muri mu bice bitandukanye, reka tubashimire, tubifurize kugubwa neza, tubifurize guhirwa mu mirimo yose mukora itandukanye. Wowe udukurikiye bwa mbere, icyo tugusaba ni ugukanda like, share, comment, ubundi amakuru ukayakurikira 5 kuri 5.